Kad dođeš na pijacu, to je on prostrije koliko ti Bog hoće tamo. Ali ovdje sve neke zabrane, pa zatvori je jebote trunje i pijacu. Šta je ima, nek narod radi. Nakitila ovo jarane, vidiš ti. Je, ko ogrlica je. Ko ogrlica. Šta je ujutro navalilo? Pa navalilo, braze, šta vidiš? Počet ćemo i kurtone prodavati. Jutro si imat komije. Pa ima žrtvi uvijek. Znači, danas su samo sa papirima ljudi ovdje. A da, ne možeš bez papira raditi. A ne može, džaba je čovjek, onaj... Assalamu alaikum, dobro jutro, poštovani pratioci i gledalci. Srijeda, Vuvlja pijaca Zenica. Obićem pijacu i da vidim zašto jutros nema malte ne niko na pijacu. Zašto je pusto ovako. Pogledajte dole, sve malte ne prazno. Do duše jutre, no... On je bolji govor. Slušaj, on je najredovniji ovdje, nije bitno kakva je situacija, Pijević je tu, kak si? Gdje mi reci, znaš li ti zašto nema nikog onaj, šta je ovo pusto? Nema veze, bit će zvuk. Pa ne znam šta je onaj Trnica zabranjuje rad ko nema regularne papire, razne inspekcije, eto to je to. Ja vidim, jutro sam prošao otrati, brate, pusto. Čim nema ni naroda, nema ni kupaca, čim nema većine pijaca, nema, samo će biti ostalo i to. Jer kad dođe narod se boji, nema, znaš neće niko zadržavati vode. Narod se boji izgleda i kiše, onaj, razumiješ? Ja, kunda nismo nikad pokisli, je. Dobro, nije to zbog kiše, sad kažem, doću naroda, kad vidi da je malo kude, da nema šta gledat, vrati se. Znači, zadrži se umjesto sat vremena, zadržat se 10 minuta, i to je to. A ja? Pa šta ćeš tako nam kako ne vezi. Oda kruž dalje da vidim. Ima li šta novo još? Standardno, tvoje ovdje, ona... Bili, to je to. Hvala ti, Vitros. Dobre, kako ste vi, gospodin? Dobre, kaže kako je. Jel? Jesu lašlame ili su hruševi? Ovo su lašlame, mi zovemo lašlame. Ja. Kako ko? Jel de? Pa. Ovo ti je uspjelo u klopču. Klopče? Mlade im klopče. A ja. Znači... Evo i baš lijepo vidjeti. Kako su cijene, da mi reci? Pa ja sam tek prvi puta donio ovaj moj jaran je prošlu srijedu popet dao, popet. Ja? Popet. Dobro, 5-6 maraka. Koja nije skupo, ništa. Jebi ga, šta bi? Ne mere ni skuplje, ni jeftinije. Kako more, kako tržište? Kako more, A nisam te vidio do sad ovdje, kaj je prvi put, jel? Nisam, ja sam tu ovdje uvijek. A uvijek, jel? Ovo sam ja rezervisao i tako to. A vidim jutros, nema onaj naroda. Ima neka roba koja se ne smije prodavati, pa su ovi došli, pa kaznilo je valjda pijac. Ali pijaca ta ne znam šta hoće. Ja sam vozio svuđe, nema gdje nisam bolan nekada špedić. Da. Kad dođeš na pijacu, to je on prostrije koliko ti Bog hoće tamo. Ali ovdje sve neke zabrane, pa zatvori je jebote trunje i pijacu. Šta je ima, nek narod radi. Da. Šta ovo je šlami, kuće je čovjek, kud je? Kud ovaj paradajz, onaj luk? Pa ja, to je problem sad, jer čovjek što ima nešto od viška donijeće na pijacu prodati, a sad traži, recimo i to. Ono, eto, zabrani ono, pa šta imaš ti? Dobro, hajde neki ovi ti proizvodi što se ne smije, nego tamo u kazni, šta prodaje? Jes baš tako. 5. Dobro to.
Probaj, Jaran, ne. Probaj. Ne znam šta da kažem, ja samo kažem jutro kad sam nešto stvarno onaj puštao. Od toga, ko ne poštiva nešto ako je Da. krivo, kazni njega, pusti to, Raju, bola, on donio paradajza, donio paprike, pa jebo ti, to ne mereš prodavati. Je što kaže sve protiv seljaka jebe, Pa tako sve dođe. protiv seljaka, jebo. Eto zovi. Ha, ne možeš to, ja mi mani. Tu si mi puško. Mani bježi, pa pusti to. Evo iz ove ima, vidi. Jes, ali stvarno, evo, kad vidim ovako, Evo onaj, moja zumro, tužana. nakitila ovo Jarane, vidiš ti, Je, ko ogrlica, je. ko ogrlica. To je za onaj začaj ovako, jel da? Za čaju, za A če, prave sokove. ja nisam kazao još onaj ime tvoje, kako se... Ja sam Nusret Mujić, rođen u Babinu, selo Jasika, a živim u Kopču, ima 45 godina. Imam tu kuću i O jo, tako. ti si očekio rodom od ozgo, znaš, zato ja tebe ona i ne znam, jer ja vidim ono, jer ja sam izvate, znaš, Da, od da. ozgo. I u Dobro, ja Obištu. sam davno uselio. Pa to, Šaban je ja. sa mnom radio, Koji Šaban? Šaban bolan u Špediciji radio. A, Kolić. Kulić, Šabo je dobar ljudna, ja. Jaran, Jes, dobar, jes, 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 jes. E, sad znam kojeg se kova, onaj. Dobre. U mene je onaj otac bio gore u Babinu kao doktor. Ja? Ismet Mujić, on je injekcije davao Raj, ko prije je bi ga bilo daleko u Čaršiju, Ja. na injekciju i ovo ono, on je tu tablete, te stvari. Ma je po dobro bio doktor, što kažeš. Onda je bio ko pravi doktor. Nema, dođu ljudi, bijela voda, na primjer, Ja? dođu s konjem, tebi jedan konj, meni jedan i u bijelu vodu. Čovjek bolestan, daj ga liječi, Da. injekcije tamo, vamo, kaže mu šta treba trošiti, Ja. A u bijelim vodama danas nema niko. nema niko ja. Bio je ona jedna To je plastić. žalostno. Jel da? Dobro, sve su ljudi bili dobri, ali nema, to je taka bila naredba, hajde i... Ja, sve se to promijenilo, džaba je mnoga sta sela ostale, što kažeš. A ja. I, hvala ti, ništa, sretan rad, nek si mi zdrav iži, pa da prodaš ovo sve. Dođi na vrni. Vam čovjek čipi, treba vezni, sad će mi doći drugi. Jele? Dure to, nema se dure. Evo krompir ima tu. Mohamede, Ovo krompir ima malo. Da te prebijem ovdje. Vidi, jedne se prodaje. ovo što je narod na pijaci ovdje kod tebe, Evo jedino kod mene ovdje. samo kod tebe ovdje narod, ja ne znam. Evo, što ti cigane ne smiju? Čekaj, Što ti cigane ne smiju? Hvala hrane što zove. ne mogu, morao sam prekinut kad je najveća gužva bila, znaš, iz opravdanih razloga, ajmo. Ali, zato kaže sve što je bilo, a evo nam i onoga, kako na njemu ime, Sedmehurić Čiko što prodaje oni, Šaban, Sepete i to, Hadžija. Ode dole do kralja da njeg pitam šta je ovo s narodom danas. Koji? Mava, znaš, cuco. Nema da ovdje je bilo kiši, zato nije to Sad će to on obrazložiti na svoj način, znaš. Dobro, druže, i. Ajde vidimo se što je bilo. Evo generalno onako, ništa ne bude... Znaš šta je? Hoće, znaš šta je? Prekinuli su me gore, upo kadra čovjek me prekinuo, znaš, ne mogu ja sad rekao tako, došao cuco, došli da ja vidim šta je. Šta je ujutro navalilo? Pa navalilo, braze, šta vidiš? Počet ćemo i kurtone prodavati.
Jučer si imat komije. Pa ima žrtvi uvijek. Jel ne? Pa evo ti ovaj placar, on kupuje Viagru i... To bi dobro išlo. Ali to je primjer lupa prije 20 godina. Joj, šta sam ja toga znao pomagati, majko. Rusak, materinu, 200 komada. Ode. I više ne prodaješ. Ništa, brat. Sad ti prešao na kombinezone ovamo. Je. Joj, imam jedne za tebe, dobre. Ja imam dimi od kuće, dvoje od tebe, ne znam šta ću s njima. Kaže ženi, slušaj, veli ženi, daj mi, rekao, još jednu šamiju, i rekao, jebaj ga, nego ne, velike mi, brate. Evo ti majica, to podvi, Martin. Ovo jesu dobro. Martin, hajde za Bercem. Napravi se tebe. Moram, hoću. Ne šta jest. Hoću, neće ja to ovako u kameru, znaš. Ne šta jest. Ne šta jest. Ništa, pokrećemo akciju da te prikupljamo tamo za ono, za puri. Za humanitarnu, jel? Makar jedno 200.000 da mi se skupi. Skromno, nema šta. Da napravi jednu vikendicu. Ajmo, jednu vikendicu 10 sa 15, jel da je? Ne mora, bude 10 sa 12. 10 sa, skromno ne. Dobar si, nije vala ništa, eto, sposla na posao danas, srijedu, odreku malo, ali vidim čovječ jutros, eno na malce tamo, ovdje. Vidi jutros ko nema nešto spominju, inspekciju spominju. Ništa, ja ću proći kroz Brujake, snimit ću nikog. No, ne uvezim Kitu, neki to ostane. Ma hajde. Samo ti trebaš mili se tamo koje je na cijemre 11, doći kad je val. Ne mogu ja tako, znaš kako. Ja sam ti čovjek ranilac, ja ostanem ujutro rano, imam svoje, ja volim ujutro na vrijeme, još ako imam posla da račune platio, ja to obavim i onda ja to u jednom krugu do doručka sve završim, razumiješ? Čitam jutros jedan komentar, na Facebooku nešto čitam, znaš. Piše čovjek, gledaj, ja 5 sati, ja to čitam, ono, u sabah i to. A u 3 sata, znači prije 2 sata čovjek piše, smetaju mu horzovi što pjevaju. U dani. Će horzovi smetati? Pa Jorane, šta radiš u 3 sata u noći? Zamijenilo dan i noć, razumiješ? Išu u kurvalu bola. A ne znam gdje je išao, nije bitno. Slušaj, može se desiti jedan put, ali ne može uvijek. Ne može uvijek, vola, pa nije niko, nije na oprugama. Jebe, to je tako. Ja. Ode cuce tamo, jedno da salamo, vidim Kovača. Hajde. Ode, vidi sad nje imali šta oštro ili tupo. Vidimo se, hej. Nego mijenjaj ti robu. Znači ja moram samo, moram i sebi mićet naš predmet. Pa nek ide, bolje. To vam je danas druga pijaca. Eto, ko ima, šta ima? Ima hađija jedino. Nešto nam prazno. Ima hađija, ja ne znam šta je ovo hađija jutros. Znaš šta je? Selam aleikum, kako si ti? Selam. Ja, šta misliš? Papire dole na ulazu, ko nema papire, ne dam mu na pijacu ni unići. Sad pričam s čovjekom tamo jedni, znaš. U redu su papiri, ja nemam pojma za neke robe ovamo. A evo, čovjek otišao, bravo svoja šlame, znaš. Kaže, imam viška, šta će odonio na pijacu, kaže. Šta će, kaže on? Nema ništa, znam da si ti to, eto, ko što i kažeš. Tako, ovdje u Zenci, tako hoće. A to je samo na ovoj pijaci ovdje, ne? Pa ja ne znam da ima više ovako da traži. Bio se jedno na Tešanci. Ja ne znam. Kakva je dole procedura? Na Tešanki ne traže. Na Jelavu su tražili prošle godine. Ja. Vamo ne znam dalje. Eto, negdje traže, negdje ne traže. Ma ja, zavisi sad od opštine, Ja, kako što ide i tako. Šta ima onako, kako zdravlje služi Pa prvo dobro, eto, dobro, malo ovo mi je sad sezona, pa umora ima. Jel da je? Mojim godinama je teško, ode malo na pijacu, ali teško mi, džaba je. Ja naporno je to. Godine komanduju, ne mre se. Ali eto, uglavnom ne fali ko me nazove, ko mi javi, ko dođe.
mašine su malo više uzele, osjeća se od ove godine dobro. Ova mlađa Raja neće da radi, onda računaju, lakše mu je trimerom. A pravi domaćin kaže, Boga mi meni kosa, kaže, treba, kaže, ja neću bez kose, kaže, ja hoću kosu. I tako da i ja, eto, nešto se tu uklapam, ne mogu se Slušaj. požalit. Dobro je, hvala Allahu. Dobro je. Ja. Pa dobro je da ima, znaš, ko će kupit će, ko neće, onaj. Tako to. A ja, naš Salim, kovač, kosa. Godinama čovjek na pijacu dolazi, godinama ustaje rano. Čovjek koji je onog kova, koji voli ustat rano. I Vjeruješ li, dole u mene u Topčić polju pa lokal projde ono rano ujutro u Titino doba. Pa projde ban, tek se malo vidi, a ja već u kovači. pa ja, Ja već u kovači naložio vatru i bismiletom čekić u ruke I za posla. tako da sam čitav život u ovom zanatu. U Titino doba ja sam bio, malo je bilo privatnika. Ja sam uplaćivao sebi socijalno, penziono i tako. Uplaćivao sam minimalno i minimalna je penzija. da je u zdravlju i veselju se troši. Nek bude samo duga. Jest. A evo, hvala Bogu, namiri se neka i kosa i sad. Je. I tako, eto, najvažnije mi je da su ljudi zadovoljni sa mnom. To mi je najvažnije. Drugo mi nije ništa važno. Da održim svoj hađ. Borim se da ga sačuvam ispravno. Da mi Allah to primi i ne gledam ja ni na pare plaho, ni na što. Ja što Samo da kažem, bude pošten. prije svega biti čovjek i gotovo stvar. Čovjek bit, da te ljudi poštuju, da te merhabaju, da te pozdravljaju, da im je drago kad te vide. E to ja gledam da ja to Ja. tako održim i hvala Bogu tako i tako je. Salame, hvala ti. Hvala i tebi, dušo moja, hvala. Odo pa se vidimo Ja, ovog, da opet hvala, čuvaj hvala. se, nek te sastrećom, eto da Bog da ovo prodao danas. Amin. Ja sam zadovoljan, dobro, koliko god, elhamdulillah. Ha ja. Dobro. Elhamdulillah, zdravo. Tako je što se tiče pijace za danas. Ništa više nema. Nek se zabilježi, samo ja da vidim. Volim doći na Buljak. Mnogi ljudi voli doći. Tako. Eto. Ništa ljudi, hvala vam. Vidimo se. Budite pozdravljeni. I tamo kad sam ja kad ja mislim odjaviti ovu malu reportažu, nađe se neko ko mene zove, jel di? Moj odjavljivač, nekad te živ bio. Neću, salam alaikum. Alikum selam, Kako si čovječ? Dobre, Znaš šta je drago? Opa, šta ti ispod? ispade mi mikrofon, ne vidi se, drži ga ovako ko se malo ovako, zadrži ga tako, bolje ćemo se Ovako čuti. ja Pa stavim ne moraš, unutra. moraš i u ruci držati, Ja, znam, ovako imam neki sličan, odlično, ono Ja. znaš i tu. A nemate na zelenu pijacu? Pa nisam bio onaj dan kad sam bio, one jagode kad smo Ja. Pa nema, ko kad ja i radim, šta ću Pa neka, vidi šta ćeš. odim na posao, odim ovdje, sad je ovo stiglo. Napratio sam te tamo lijepo. Grah, krompir, luk, posao, ovo, A struja, šta je sa strujom? Ma nemam kad živi bio, nema, jedno sam u Ja radionici. sve čekam da hoćeš reći da imaš vremena da mi struju napraviš na vikendici. Bit će lako je za struju, to je najlakše. Stavi vjetrenjač u panel i eto ga, znaš. A možeš i panel i vjetrenjač. Pa možeš kako god hoćeš. Panel nema, ne mogu se penjati na vjetrenjaču. Pa može. Napraviš ko u mene na baglami, recimo, znaš. Ja spustim sebi na zemlju i onda radiš kako hoćeš. Ne trebaš se penjati, što se penjati. Pa hojde. Pa ja.
A Ona, opet dobro, ja imam akumulator, imam lijek sijalice, one postavim lagano. najbolje je jedna vjetrenjača i jedan manji panel. I onda imaš akumulator uvijek pun, recimo za potrebe, ono, ako ti treba povremeno, razumiješ? Za svjetlo, za radio, transfer, za vikendicu, to je ono, razumiješ? O dobro, ja. Ono, Da ne nosaš agregat, ili a pretvarač. ne, ako hoćeš da bolje ne koristiš, ako hoćeš bolje da jebi ga, onda ne mora. Ima voda, Ovo je bez kupanja, razumiješ? Znaš, ako se hoćeš kupati, onda je... Čekaj, je li ovo roba tvoja ovdje sve? Pa eto, malo iznio, došao radi neki drugi. Je li tvoje sve ozbiljno? Jest. Da vidimo ovdje, znači šta ovdje sve ima. Gdje mi kaže ova šlajferca ovdje? Ova Parkside. Ha? Ona je bez baterije 60 maraka, Ja? A na bateriju ide, znači. a na bateriju je sve to na bateriju ili na zrak. Nema ništa na struju. Ej, za mimo zrak mora ima kompresor, nemam ja kompresor. To sam ja nešto donio malo, hajde. Ja. Treba mi šlajferca jedna, ja bi volio onu na struju da... Ja, bila je Boga otišla. A valjaju li ovako ovi? Predobre stvari, Parkside, vjeruj mi. Jel de? Super stvari, ne mogu biti bolje. Dobro se pokazale. To je sad hit ovdje kod nas u Bosni, znači... A ima dosta stvarčica pa sam vidio, znaš, zato ja. pitam, ja. Ajde, neka, šta ćeš. Dobro, ništa, drago mi da smo se Ajde, vidjeli. drago sam te vidio. I da si mi se javio, evo da zabilježimo ovdje robu, znači to je ovaj dio ovamo. I znači dok si danas ovdje, legalan si. Da, evo ima firma gore, vidiš. Jeste. Evo, stoji to. znači danas su Naravno, samo legalan. sa papirima ljudi ovdje. A da, ne moraš bez papira raditi, A sigurno. ne može, džaba je čovjek, onaj, sad sam eto, Nema računice nelegalno raditi. Da, imao sam ide ona- staž, ja. ne moraš raditi, jest. moraš se uvijek svađati, ježati. Ovako, koliko toliko. Dobro, Plati. dobro, živi bio, ništa, hvala ti, neki sad srću mlad. Drago mi je. Eto, drago i mene. Kućemo i kavu povijest, onda ispićemo. Hoćemo ko Bog da. Eto, poštovani gledalci, toliko za danas. Tamo kad sam bio, znači mislio da odjavim ovu reportažu ili ovu posjetu Bugljaku, Buljoj pijaci Zenica, evo vidite kako izgleda. Jest. Čovjek me je zovno, tako da ništa, do sljedećeg videa, lijep pozdrav.